chairman wa pelai ni ka jingilan ka yong i kubele le yo secretary ka Michael ka block congress uichem begini ki area ni dedap i ka meeting yang ka yong ka sutnga nongkle sumer area dedap ki meeting ha senong yong i ala marsiang tenin to wani digini na harap suk ni area ka next madedap ni dawani saka saipung area dan ni yo ya pembaik unit ka jingtu wan ni ngasau tho waro ki wan ni to ki perlok perjor ki president ki secretary ki members yang unit ki oper ki wahyu masan ki nong kerchan ki wa ya wan ni kasi ko boleh si boni por yang pi APA red iki yang pi kami jam yang pi ya wan penis ni yo snyau yo perkat anu kerkom ukrek kami iki por ki wadau wan kamu ni konong kong kwa kamu dong hek senong ni wa i kongres i kiari ka keno ka kenta iki kandidat ka keno kenta i kandidat set election commission cha ko klam ben iki kandidat tekar par iki woro kinong kre yang ka party ki unit so per kiar uklam si leni ukno i kandidat klam kano rim ko biang kate kwa iki ko wi kawa ar kwa aiwa hiwan waman meeting pi lada pen MK pi ka mic lani lada man pi hamadan hak MK ka permission dan soba upan ke NOC niki hall niki snong niki uper in advance wa yo pan pi permission yo man meeting pi keling klam permission hamman meeting ni ba ting na lai chete thau ti perlok lai chete ten ya chem ya tungko pra i klam detep te mesti mi upan biang i kita o em system ko wa pelai untuk hinur kom te kata ga wi wa on pi ko aran kwa on pi wa to do le ne do jingkat mani wa de yo pi hakini ki por ki wa detep the bon ki wa mi na congress ki MLA bro de mi na congress manong yi daw mi na congress te do daw kwa ujria uyo ya kata kepisa ko krong gin ka kongtil ko krong gin ki moyong ko krong keling ite daw kate do ni ka daw andre embha na semen yo ngo yo blai wa hapo kini ki chisnam ki wa damana kamu presiden yang ka parti ke jenjar ka do thia ting ko bon andre yo ki perlok ki perjor yo ki bru ki wakre parti ki waskam jumut kate do ka kongres dan hi ka wayu penjen kandidat haman li ki konstitusi ka BJP katai hado name puem penmi ke kandidat dang pat yo ki wan ki watam na kongres ki wan ki watam na NPP ki wan watam na wiwi penjen kandidat ki ka UDP hado kan ne declare ka pupoi ka kate tanong na yo job lagamon yo sanchar hab job pi lagamon lipo ar de puli ti bon kini ke parti kian parti dai poi kim ye kita usat kandidat second job election poi klam to usat kandidat puye kita paham le memang systematic ke parti kawi le to sa thoi bon kini ke parti red ki parti kian mana pai pinga to sirawan na karohils na yo je karohils to em do literally di kan parti ke kongres NPP bukan TMC ke BJP malu mana tim job atang sisit na Krohils yo klam je he rei candidate sudah de lai okay temut mem thau lu literally start ki pro Krohils i po Krohils nga yo ke ji kini tiket yo join yo kongres tu bos ni de yo pi youth kongres dang em thang ki yo ke dor ke yang debra ki hadu kata chongchet ki Krohils tengah le em jing ro ki Krohils wo yo wa ka chongchet ka kongres kauman kata lakaman hapo Krohils IME katso kasan tuli ke sits ki em chance job ya Krohils udawi le election menuru om tam ke jingile e katso kasan lak arpo so tuli ke sit katso kasan kata go em ke jingile ko yusuk dor kongres on hapo Krohils kawam em ubo kandidat la ke jo ke yung example
kam ka TMC je step mana po haluti kam RWJ sitting step yo de ki pau tli ki pick up ki wakit ngau ye yen lain ki tengah ong ele ni sange ong ele kam ni no mi che haur ngau la kan ni dem high level haur ngau la dem high level le char si pick up pisau chim ki no ngau tu sni wan na po walang le tai mana po hetele kama so san pau tli ki kri wakit chep ke wayen kita la sange ni ba wale orang yo kam yo ele ado kan ni ong heni le dem level ruh char strong chim ki chep tengah high level na do chep ado ngau da yo bi ni lum chnong nam boy batai da ngai ki kat wan ngut ki yo chalan kat wan ngut yo chalan kat ngut ki khi mo chuni ki wa bon ki mo chuni bon ki pli wo yor ayu na khang bon da thet ki tiar gitar ki tumpia mo chuni he andre ni da kat ngut ki yo chalan mut ka high level sedang ko no mo yong hiar ko mo chuni katu da hiar ko we kwai tumpo supari da hiar ko wa hado ngau le tam stem the wing am tipe sachi do hiarga ki regional party mendapat ki corruption ko bon rewan yang ki bruh bor yele wan ki ko bor jor ke bisa te I kam ki kongres sobhai krestom am job I ni bha wa phel ka tai ka comply yang ka sarkar u job I la de krestom ngakat chawalai ong ki no kre yang I ong u job I la de krestom re yu ong wa kani sarkar ka wato kani sarkar ka high level kani ka sarkar ka wa unkre kam unjobi lada I unkre stomi sobhai krestom ki president secretary yang unit hapo ini cibnai sobha e kam yang pi pelut por hinur kom ukre dimentai yang ka parti ite ta wa em kam ha collection yang ini sakami pa on wa kamada yobi kayi ke yang ke society ke yang I lada ka yo ka kot duna ga wat hakaniam korukom le dunai yele awagam te ki ain ki bo pemi ke BJP ki bo pon ki ain nongkong I ki bo pon ki kristan jo jingerap ne chiang duriau ne tai andre na do wan ke BJP he bor pendok ga chna ga ka ain ki bo to ni menta kino pisa ki wan na bar to MD ka regulation ne ka ain garul wo em ke account kam teu le kam te ke ching ko bon pelut ke tu pisal kat ni dan pon kini kam ong I chna yu mani le chna skur no chna college chna ro jo yo pisa ko wan siang duriau ko wan na phareng re kan ni kutlut gitu la da catholic le presbyterian le ni giniam chnong ne ni ke bon go yo katu ka FCRE ni da pen strict ke I da em ha ka ching la kan yam kurkom kat ta dang mut ku le so ka uniform civil code hawa kahiar penting yoti harilom karo letli ke parti jatli kat hawa rilom kasi jantia khat letli ke parti upa ku yo chief minister kasi jantia hawa to yatli ma to yo pia ma kate ka MK ba I kan ni ngada yo hakani sansar kadar ka kat ni ka medical college ko to one hasilong one the chief minister ong uchna one the council kat ka medical college ko em agaro kat tai da kre ki on agret ka kre dum dam tu sirang pun tu kan doktor nya kan doktor prolog on po Bombay da o ka kre dum dam semesta mendi do wai ke medical college karo agorius andre apo kasih jantia yang I wanu mukul ong sedang kerja ne gu ga thau wanu kan rat ka te cancel ki ka de cancel ki ka lepai pi stadium ki he lepai pi project ki he kanu kesak den ke rilom kesi jantiang I hapo ini si pau kat asnem te MK mi ke jing siau thu jembut MK mi ke jing kala nalori te kam ke justan MK mi ke jing yamap kaliang na yuwa wa haporwa mana kamu presiden ye ki jo ki bru ki wa lai khut yang nadalhi wan sedalhi ma palas na bhawan kom presiden wan kom presiden na jusket kan mubun kama yende kaman MP ko siang suk kaman MP de ki bru kaman de percham ukre kam percham ukre ba kan ye la da thok ko kubor le andre kini ki prolog ke wan sobhawan mandawan yu ke ku ko kongres de set up ke tim yu pun klan ko kongres de set up tim yu kolek ki data ki bo per mare yu ke gamte
wan ka kubor na BJP da yakini oro to penjot do kawi penjot to the percang kami ke custom station so supply ki marang ina India ke Bangladesh yo like yo khito kau man peti kwai kau man kani de dai to in ni ke Bangladesh imet the one ki ngahini ro kan pas election de yo imet the one Bangladesh the one ra yu kwai ko to dai pra phau tang ka kan de phau tang ka chlong hab dai san phau tang ka apa jo border yang i ke surok ke umhoi ite dau MK mi ke jing sinchar ko biang yo supply di hok yo thap ka tu bisa yang i bang yo le de ka lans to constitution ko biang do ga wi don MK mi ka sarkar hapo state yang i to e ka permission jisket hapo kuliang ngada mufa de bon sen dawan pai jaman meeting chado chabang la ngada wan long wakili ki wakibru ki wan hapo associations yang ka Northeast Import and Export Association. The one ni, the takatim, the one ni, the yo biang of why the kalan custom stations lada umkiang le ni hakuliang. Then liang yang ka state government mungkin kia ka uro ini, di ba? Galobi le jongi area. The to why ngalapoi ko the to why kalan custom stations ko biang ni tau. Lakamon kamon ko wi to chaliang umkiang ratai sera kuliang ko wi to wa nalor ka daw kito emis to wi one. Talong la dai di masi la dai du kwai la dai du to dai da ka hok wo you import wo you export kamong na bangla kami wan ki biskit ko bon wan ki wanu dai wanu tu chana wo bon de tu de met bai andre yele ngiu le ka tu de hok yele ngiu le ka tu da ka kom go biang la da ka state government e ko ka NOC ka bor uro itu ke wo you le yang kami ke custom station so supply ki marang ina India ke Bangladesh yo like yo khito kau man peti kwai kau man kani de dai to in ni ke Bangladesh imet the one ki ngahini ro kan pas election de yo imet the one Bangladesh the one ra yu kwai ko to dai pra phau tang ka kan de phau tang ka chlong hab dai san phau tang ka apa jo border yang i ke surok ke umhoi ite dau MK mi ke jing sinchar ko biang yo supply di hok yo thap ka tu bisa yang i bang yo le de ka lans to constitution ko biang do ga wi don MK mi ka sarkar hapo state yang i to e ka permission jisket hapo kuliang ngada mufa de bon sen dawan pai jaman meeting chado chabang la ngada wan long wakili ki wakibru ki wan hapo associations yang ka Northeast Import and Export Association. The one ni, the takatim, the one ni, the yo biang of why the kalan custom stations lada umkiang le ni hakuliang. Then liang yang ka state government mungkin kia ka uro ini, di ba? Galobi le jongi area. The to why ngalapoi ko the to why kalan custom stations ko biang ni tau. Lakamon ko wi to chaliang umkiang ratai sera kuliang ko wi to wa nalor ka daw kito emis to wi one. Talong la dai di masi la dai du kwai la dai du to dai da ka hok wo you import wo you export kamong na bangla kami wan ki biskit ko bon wan ki wanu dai wanu tu chana wo bon de tu de met bai andre yele ngiu le ka tu de hok yele ngiu le ka tu da ka kom go biang la da ka state government e ko ka NOC ka bor uro itu ke wo you le yang i or yang ki kon ki yang pi yang na haka kos leni ka dor ke ka kon yang im dak ram ni ke ni lepai ki leni yo hi ke mekaya da man ko wi ni ke state ke dak ka ram sudah kat chawlai ke jingyo ko duna ka revenue ka wale ke ilawan hi bor yu perchang ni kan ke revenue ka walai situ cekatar yang kibru pelai ka cek sarkar kayo kam ke jamam yo de ni bai le ile yo kam yo jami mie de trap yo kam ni ka revenue to lai sa sarkar da lai ka supply yang kini gibru chon we kam ki khon gi ite daw la yo bi example na lor gi do nang do susu kam ni halom chnong mentu kat te dang siaw bidang em lai chibet do lai hab start bil generator yang pi na lor wo sui ke bai lai hab sui se bisa generator hab sui ko pniang generator to double lai support health leni support hospital na lor wa kujut ni live hospital biang doktor live hospital biang kita ki dawai hab lai in cek private ida dap sui ka tax jisket emi ka hok wo yo ka jing sumar ko biang
lai hap lai private style jling ni ha sui kam ong example ka liang ka pure ka puti jiskat liang ka pure puti ngada yo bon i ha do class 18 set free na lor ka tele ko bon i ni to hap yo i ka te ka dadap sui ka tak se ka sarkar to yo i ka pure puti 18 em ka ji ni phai le lamba ka corruption you pun kelai te phi nga to em ke jing siao ke jing kle phi ke nong kre ni waro ke em ni bon ke congress hawa lai bi chi chnong keleng siao phao pan siao tho i bru wa kut ko do hi krong hi si lak ni ar lak no supari kut ko do krong ni mo yong le no chini hanre ye tu waro i ngao phi u yo e chi san phao jar i ha pathap hai ka kani ora me bo thok bor kani ora chunna Andre kibru ku em hopok kibru ku em itu sao tu. Ngayo kan ni kibru niam. Oper kibru niam da kelam ki keling. Ida cencar so phaira. Temun ting da snap berobor da kelam kibru niam da snap kibru. Reh ga cuk ko kan ni ting ke tele ting ngayo da poi ke cing ni baile ke cor pelak ka do. Ngada MP na. Ong duten ben yo psa. How kan do ang ito dumi tentang kau mai pro tabai jelek bai tengah ko rele itu por nga chak di man lagi channel C chak di man naga tai ga NSCN nga kemua habure ikon do ar house ni ni yo ku rele chan re ni ku yong lai di pai ba ki e ki kersan men de job tengah kemo ong ba lapang nga teli imun pentur me takan ya menamon ga bru ta ka boble la mon bru la ri no ini lah kerja ini. Nam em muda orang ile, em muda orang mandi kawan. Rengai dah. Wah, lo belai em suruh i, lo belai orang yang maya, lo jadi bro yang i lah yo maya. Nam em jing arteten, kongres wan yang bahibor, klaim je arteten. Wan bahibor lo pi ke nong krek, uji krek stom, uji krek duduk mesin. Lo yo krek stom, kulit i te ngayo kajing kenang wan cucu, kenang jodoh sofa. Tem klami sibon na terhadap konselem eublayo MP ki unit ki uper eublayo MP ki presiden ki sekretari ki jing staff ki jing tip ki jing champan sobha penduna ka criticize penduna ka yesho penduna ka huri-huran penjor na ka yakre lang penjor na ka consultation ki advice ki ubon ladar mani kamte tena train MRT du job kamu orang citizen nasiau thoa em biang bahan na galiang yung ngale na liang office yung ngale pen biang kinong kre em man systematic bahan ni bahan le wala em yo pelut por ke ni konsensi rekermen apo ini cisnya sini yo ya chong ni meeting yo peman systematic ke kre re lari systematic na office lem systematic ka apo unit apo chuan te em ki thau ki wa kinong thaput ngai ki tao soba ha gakti Kau boleh si bon je jarno.